Yego turabakiriye abadukurikiye bose inshuti za Murenge Masisi TV ndetse na radio yanyu yitwa uko nyine tuvuze. Hanyuma tubahaye ikaze mu byukuri mwisange kandi tubashimira ku buryo musanzwe mudushigikira kurikira ibiganiro byacu. Yego turabasaba kubikurikira kugeza ku mwisho ndetse mukandana sub cyangwa sabone subscribe uko wabyita kose. Rero twiyegereje nanone abatumurwa bacu dutangire bivuga iburyo bwacu. Murakoze cyane, amazina abanyita Merci. Ndi umusinzira, ntuye Nairobi, hanyuma ndi umunyamuryango wa True Worshipers. Tuyane Gitengera. Yego. Yego. Urakoze Merci, hanyuma na sister yakurikira. Urakoze cyane. Amazina nitwa Uwase Aline, ndi umusita, abamwisha wa Nyakarama, ntuye hano Nairobi, nkaba ndi member wa True Worshipers. Next. Yeah, thank you so much. Nitwa Bienvenue cyangwa se Bien Keys kuba nziyenda kuri mutandao. Nkaba umusama umwishwa w'abasinzira, nanjye ndi umunyamuryango wa True Worshipers Ministry. Yes. Next. Naje nitwa Kanyamuneza Berish, nkaba ndi mu True Worshipers, nkaba umwishwa wa Nyakarama, nkaba umubandakazi. Hano babyita ngo ababanda b'abahinda. Murakoze. Yes, murakoze nukuvuga ngo abadukurikiye bamenya bo turi kumwe n'abashitsi turi kumwe. Rero duhere hari ijambo hari cyo mwagiye mugarukaho mwese True Worshipers. Nukuvuga ngo iyo ngiyo ni irangamuntu mwese muriyo. Yes. Reka nka True Worshipers. True Worshipers ni iki kuba tazi ico muvuze? Murakoze cyane. True Worshipers ni umuryango mugari. Ni nka famille. Yego. Ni ihuriro ry'abaramyi n'itsinda ry'abaririmbyi rifite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Twahuriye hamwe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza kandi dukora umurimo w'Imana twese hamwe. Amen. Yego. Tukira aho ngaho. Mukoriki wewe Merci koriki muri True Worshipers? Inshingano tuba dukora izije zose ntitugira izi ngizi, ariko izo twatorewe muri department y'ibijyanye n'umuziki cyangwa se amajwi, aricyo bita abakonditeri. Abadirije. Yego. Hanyuma sister. Ngewe muri True Worshipers ndi secrétaire wa coordination, ni secrétaire mukuru ubwo murabyumva nyine. Ni umuntu ukomeye cyane. General General secretary. Nuko bimeze. Yes. Bien Keys, Bien Keys cyangwa Keys. Mukoriki mu muryango. Yes. Njye ndi coordinator ariko nkaba na music director muri True Worshipers muri rusange. MD. Ukuvuga ngo aho hantu turashinga umwotso mugani abazone. Aho hantu turatinda. Yes. Belize. Belize. Mukoriki mu muryango. Umunyamuryango hari inshingano ufite cyane ko nta utagira inshingano. Okay, nanje ndi presidente muri Blanche Gitengera. Turi kumwe n'abantu batoroshangaye. Tugaruke kuri conducteur. True Worshipers ifite concert. Itari igitaramo c'umukunga. Umukunga ni mwiza, ndawukunda. Umukiriya wabo. Turayumva. Ariko nukuvuga ngo hari umwihariko, hari ikintu kidasanzwe. Ni concert itari igitaramo just cyaninga tuvuye gusenga. Hanyuma hari ikintu nabonye kuri mutandao. Kiyagitirira ngo True Worshipers hari umuntu wavuze ijambo irikora hantu kabisa. Irankorogoshora. Ngo uzabura hari hantu. Ndetse ngo n'umuzuko bizomugora. Icyo kintu ndango ni ngako murabishigikiye. Ko bivuze kabisa. Anyway, tugaruke muri technique.
ntabwo byise tekinike ni ukuvuga ngo na departema muhagarariye mwebwe igikorwa giteye giti turebe kuja mu mateka wenda uko yatangiye n'iki ubu ngubu igikorwa giteye gite gihagaze gute twirateguwe mu buryo buryo okay, igikorwa giteguye neza gipanze neza twaraciteguye ndetse dukomeje kucitegura mu buryo bwose. Hanyuma jewe muri department yanje bijanye n'umuziki cyangwa amajwi bimeze neza cyane. Ma practice arakorwa ijoro n'amanywa. Impano zirahari. Kandi dufite abana bafite impano bibatera amatsiko kabisa muzoze kubategera. Hanyuma n'imiririmbire yose imeze neza kabisa. Muri rusange. Yego muri rusange imeze neza cyane. Ufite abaririmbyi bangana gute bafite umubare ungana gute muri Kenya Nairobi kuko amakuru dufite nuko mwese muzahura branche zose zizahura mugakorera hamwe. Numva ari ikintu kitoroshe kiremereye kandi cyiza. Bini barangana gute umubare? Abaririmbyi ni benshi. Ni benshi cyane kabisa. Baragera mu 140. Abona abaririmbyi muri rusange n'abatazaririmba cyangwa no kuri stage uko mugana mwese baza kuri stage. Twese kuri stage. Ni Joyous neza. Oya. Joyous ni bakeya nawe. Worshipers irenze Joyous ishobora kuzagira wende yarusha experience n'ibindi. Ariko uwo mubare sinzi ko Joyous celebration yawugeze. Muzi kuri birumvikana ko ari ikintu kidasanzwe. Zonyine no kubona ico gikundi kingana gutyo. Nikindi kintu bifite ico bivuze. Kuri wowe uzaba bivuze ico kintu ico bivuze. Okay, birashimishije cyane kuba dufite umubare mwinshi kandi w'abantu beza bashoboye kandi bashobotse. Hanyuma rero kuri twebwe dutegereje gusa umunsi. Dutegereje umunsi naho amatsiko yo ni menshi cyane. Ati dutegereje ingoma gusa kwivuga hanyuma twirukwanga. Yego. Hanyuma dutegereje ko indege ihaguruka. Hanyuma usimba simbe ruguma amagumemo. Akanyura mu batero barukura n'abyo bakanyura katero ugasigara ku rwanda. Nuko muzasigara ni kugwiwe. Ni kugwiwe. Yego. Hanyuma nk'umukonditeri abo uwo mubare wose abantu baza bafite microphone kwanza zari nk'abangahe? Ngira ngo timu yose ntiyo performinga tibona na microphone zibakwira usibye ko wenda bose atari n'abanyimpano wenda zo kuririmba gusa n'abafite izindi mpano zitandukanye harimo n'ababyinnyi harimo abayobozi harimo abavuga ubutumwa harimo iki ariko mu rwego rwo kugira ngo n'ababyeyi barera abana harimo n'ababyeyi harimo n'abashumba by the way harimo abashumba apana abashumba abakomedian abashumba b'itorero bashumza itorero bashesha kanguhe kabisa bakuzemo abandi bari mu kigero cyo hagati cyane rwose umuryango mwumva ari ni mugari kandi uteye ishema cyane rwose yego hanyuma ari tubwire ngo umunyamabanga ubonye ko ari umunyamabanga ni wowe ibintu byose bizingiyemo ndakubaza iki gitekerezo cyavuye kubera ko live recording ni ikintu kiremereye uko tubimenyereye ni ikintu gisaba bike ni ikintu yewe tutanumva bamwe bakigitekereza kumva ntibibareba kumva n'iby'abandi mwebwe ni gute mutumva ko ari iby'abandi mukumva ko ari ibyanyu ese byavuye hehe mwabitekereje gute byari? Okay, icyo gitekerezo turagifatikanya n'abagenzi banje kubera ko twabitekerejeho twese. Twabonye ko muri Worshipers Ministry hariho abantu bafite impano nyinshi, hariho abana bafite impano zo kuririmba uko mubizi. Hano turi kumwe na Merci murabizi ukuntu baririmba. Turavuga ngo ni byiza ko tugenda natwe tugakora live recording nyine tukaririmba tugakiza imitima y'abantu tukabona turirimbye
ntabwo arimo gusa ngo tumenyekane, no kumenyekana nabyo ni byiza. Gusa icyiza ni uko abantu bagaragaza talents zabo cyangwa impano zabo ukuntu baririmba. Turabona ni byiza ko dukora live recording kugira ngo buri muntu amenyekane. Aha. Icy'ubushobozi nta kibazo mwigeze mukigiraho? Of course kirahari nyine. Kirahari. Ubushobozi nyine. uko urabaza ubushobozi muri Kenya urabiza aho turi aha turi nyine ubushobozi sinzi ngareka tukagendira hakurya nyine niho none tukiri ku bushobozi ko ariho bizingiye. Dufite abanyempano benshi, dufite abanyempano murabizi, dufite abana bafite impano nyinshi benshi nako, ariko byaza bigera ku bikorwa gutekereza ku mishinga nk'iyiremereye izo projet bigakwamira ku bushobozi. Mwebwe kubigaragara ntimukihaye mubutinya mubirimo indani, niyo mpamvu nabibabajije. Niyo ngo ababitinya nyabyo bifatikana bakibitekereza bakumva ati cyo kintu ufite ubwenge, ariko umuntu azana muri timu wazana icyo gitekerezo uratekereza umufuka wacu urawuzi cyangwa ntuwuzi kurigirisha. Ibyo bimeze gute? Bigeze he? Murabona ko nta kugezaho aho mugeze nta challenge igihari cyangwa hari ibikibura? Bigeze he mutegura? First nyine urumva twebwe tugira kwizera cyane Troshpaz. Turizera ntabwo tuvuga ngo umupfuka ngo uruzuye. We still need support y'abantu benshi cyane nkuko mubibona tubigenza nyine, nkuko nawe wokenera umuntu ugufasha in the future, niko natwe turacyakeneye support yanyu abantu bose aho baherereye. Ntabwo umupfuka ngo wuzuye ngo kera twarapfundikiye ngo nuko nguko twararangije. No, we still need your support. Buri umwe wese akadufasha kugira ngo impano zacu zigaragare. Ameretse nawe na iyo ngira icyo yaravuze ni nk'ubukwe. Iyo upanze ubukwe hari abagutwerera, rwose uba wapanze ubukwe kandi uba bafite kuba, ariko hari abantu bagutwerera kandi ntibivuze ko badatwerereye ubukwe buzoreka kuba. Of course uba warabupanze, ni nkako yarashatse abasama niko bazamera. Abasama bazi kuvuga. Tukiri kuri wowe ni naho naganaga nka MD. MD ni ukuvuga ngo batabyumva ni music director. Ako kazi n'akakazi cyane kabisa. Hanyuma nka band ni band yitwa gute? Band yitwa Troshpaz Ministry Band. Ni abana b'Abanyamulenge. Tuzokorana nabo kandi n'abana basanzwe bazwi bafite impano kabisa zo ku rwego rwo hejuru cyane kabisa. Ufite abacuranzi bangahe? Mfite abacuranzi 7 b'ibyuma byose kabisa. Ibihe? Harimo abasoliste 2, mfite umubazist umwe, nkagira drummer umwe, na percussionist actually ni 8, then hakaba keyboardist 3. Yes. Ntabwo ari keyboardist 3, ni aba keyboardist 3 kubera ko ndabizi ngo ushaka gukoresha 2 cyangwa 3 ngo zose ni nka 6 cyangwa 8 kabisa. Wowe uzakoresha zingahe? Kuko ndi main keys cyangwa se as MD nzoba ndi gukoresha imwe mu buryo bwo kugira abandi bagume basaranganye ibindi bisigaye. Imwe cyangwa challenge muri zimwe mwaba mufite nka band ni ngizihe? Okay, challenge yo ni uko wenda nagege hagije dufite cyane cyo kuba ibintu two bijyamo cyane, ariko aho tugeze turi sawa perfect cyane. Wenda twovuga ngo kubera iki gikorwa kuko kiremereye twifuza igihe kinini cyo kurepeta, ariko aho tugeze twe twariteguye turi sawa, dutegereje umunsi gusa. Mutegereje umunsi cyane kabisa. Mwatangiye practices ryari? Practice I think tumaze nk'amezi 2 turepeta, kuko n'aba professional habe niyo twovuga ngo turepeta ukwezi kumwe, n'aba Troshpaz indirimbo basanzwe bazizi, nagisha kuri bo usibye guhura tukaranja nta kindi kirenze guhura mugahuza ibitekerezo cyane.
Okay. Hanyuma ikijanye n'ubushobozi abacuranzi bakunda nk'akantu bakunda n'inani nk'amakuru nta kibazo mwabigizemo n'abanyamuryango ku buryo badashobora kwaka amatike ko bataza bakina ni ngaho ndibaza birahimbikizo cyane bacuranzi. Ku bijyanye no kubishura nk'uko nari nabivuze n'abanyamuryango bacu hari uko twaganiriye twavuganye ni na byiza ko twapreciatinga n'uwo mwanya wabo ndetse n'ibyo byose baba bari gukora ariko ni abanyamuryango bacu. Tugira aho ngaho hari imbogamizi nkunda kubona mu matimu ni ukuvuga ngo waba uri umunyamuryango bakagutekinga advantage bakumva bagukoresha nk'umucuranzi wabo ariko mu gihe bakeneye undi utari wowe bagatekereza kumwishura kuruta uko babanza guha agaciro uwo bafite first then uwoza donc uwo nguwo aba ari inyonge ni ukuvuga ngo ni umuntu uza ni umumerceneri arakora mukamuhemba akagenda ariko wa wundi muhorana niwo bagomba guha agaciro. Ese icyo kintu nkawe bivuze iki? Ese icyo kintu tugomba kucyitwaramo gute? Nirihe somo twakwigiramo cyangwa n'iki twakora? Okay, kwanza ngarutse ku matimu yacu y'abanyamurenge ibyo bintu bikunze kubaho ndabizi cyane kandi bivuze sibisha kuri njyewe ariko buri umuntu muba mubanye mu itimu okay habamo akantu ko kuba wenda mumenyeranye ariko uburyo mbyumva si hari ababitekereza ko bavuga ati uyu ni uwacu igikorwa turi kumwe sinibaza ko hari impamvu yo kumwishura kandi n'ubundi ayo mwishura ni uri bube wayazanye urumva kuko iyo tugiye gukora igikorwa twese turakontribua then ni ukuvuga ngo sinibaza ukuntu yoma amafaranga mwongera ngayamugarurira nkako wenda baba batekereza ariko mu buryo bwo appreciating umuntu kugira ngo wenda n'uwo wazanye atabona ko abo mufite mutabaha agaciro ni byiza ko wenda nawe mu appreciating niyo bitaba wenda ngana nawe wavuye hanze ariko nawe akabona wenda iyo kitu kidogo ya hari abantu nzi nk'abantu bafite bene iyo experience nyine batinze muri uyu murimo hari igihe wiyambaza abandi bacuranzi niba ngewe ndi umutroshipazi ugasanga niba perezida cyangwa coordinateur ahamagara umucuranzi wimenyereye kugira ngo yumve uko azofatwa jewe akanca amagamagara ati izi kuri umuturu washipazi ariko mbwira gahunda abo bantu banyu ni gute kuko numvishaga nakazi duhuriye ejo nzo guhamagara nanje cyangwa baguhamagare duhurira ahandi bakunze kudahishana amakuru yamenya ko ntazohembwa cyangwa nta nitike nshobora guhabwa hari abavuga ati sinzoboneka agahita yumva ko imyumvire yabo tugiye gukorana iracyahasize aracyari hasi wowe bivuze iki kuri wowe? Okay, simbizi cyane ariko wenda nk'abo twebwe twaganiriye nk'abo dufite no gukorana iki gikorwa n'abantu dusanzwe tuziranye ndetse muri rusange mbose nari nabivuze ubundi ngende chairman w'abacuranzi bose bakitengera. Okay. Ninjye chairman. So naje unyandike. Baramwe mu impano yo gucuranga niko zo. Unyandike ndihuye kuvuga ngo turaziranye turaganira hano mu mwana wa Kitengera tubanye neza cyane. Niba hari abantu babanye neza mu mwana wa Kitengera n'abacuranzi ba Kitengera tuzaduhura tukaganira no kuvuga ibibazo byose ngo byo kwishurwa byuko wakoza twe nabyo tugira kabisa. Abyo mugira kabisa. Numva mwarasize abandi cyane. Ndabano niruwe munyandike mu gitabo. Karibu. Hanyuma Belize. Tubwire Troshipazi niki kuri wowe bivuze iki? Okay, Troshipazi ko turagasiga okay, nabaramyi bukuri. Kuba umuramyi w'ukuri bitandukanye no kwitwa umuramyi gusa. Ako kantu karenga ko ukuri. Yego. Twebwe nkuko mwumva duteguye kugira concert cyangwa live recording ntabwo turi muri competition. Yego. Parce que hari n'abaririmba kudusumba neza kandi benshi banabikoze neza turabashimira hariho za Gisubizo n'ayandi matimu menshi muzi namwe. Twebwe turashaka gutanga ubuzima. Wow. Ubuzima. Yeah. Indirimbo zacu ntabwo dushaka ngo zije mu bantu ngo zihitinge gusoya. Turashaka ko zigira imitima zikiza imitima irushe iruhuke. Abanyotewe Imana bayibone.
twatara ihindurira mu mutima w'umuntu. twatara ntabwo ari competition agira ijambo kabisa. turashaka gutanga ubuzima yego ubuzima bujemo abafise inyota bashira inyota abashaka imana bayumve bafite imitima iruhuke nuko uti murashaka gutanga ubuzima reka ntera aho ngaho kugira ngo umuntu atange ubuzima nuko bafite ubuzima yes ndagira ngo niko bimeze niko bimeze hanyuma ubusanzwe nk'umuryango mubayeho gute cyangwa mubanye na Yesu na Mwuka Wera gute umwanya mushobora kuba mugira ugusabana n'Imana w'amasengesho n'ibindi biragaragara ko amagambo muhe muvuga ari ku rundi rwego rutandukanye n'undi muri byose muganira undi murabyumva nyine ariko kugera ku rwego kuvuga ngo turifuza cyangwa dufite gahunda turifuza gutanga ubuzima Yesu abidufashemo Mwuka Wera abidufashemo Imana abidufashemo biragaragara ko hari igihe runaka mugomba kuba mugira byo gusabana n'Imana bana gusabana entre n'ubusa bwanyu nuko byaba ari mwebwe ariko nk'igihe bigezo amasengesho niba atari ibanga mu True Worshipers Ministry ushaka kuba musenga gute kangahe mu gihe kingana gute reka ndi kubaza ngo mwinga mu cyumweru cyangwa se mu kwezi mugira ibihe byo gusenga first of all ego urakoze tugira ibihe byo gusenga dufise ibintu twashyize imbere yego cyambere twashyize imbere gusenga kuko ikintu cyose kitarimo amavuta y'Imana urumva kiba kiri aho nk'ibindi byose twashyize imbere gusenga hakaba umufise ko harimo n'abashumba turasangira ijambo ry'Imana turangije tukanasenga hama tukanaririmba imiririmbire siza imbere oya par exemple dufate nk'izi ndirimbo zo mu gitabo ni za kera n'abazihimbye ntabo tuzi ariko kuko zarimo ubumana n'ubu ziracyadufasha rwose kubera iki hari amavuta yararimo ntabwo bazisohoye gutyo tugiye kumviriza ni baryita gute melody si uko irenze canke iryoshye cyane bivanye n'ibihe tugezemo ariko kuko harimo amavuta y'Imana ziba ziryoshye gusumba so rero twebwe tugira ibihe byiza byo gusenga dufite n'imisi yo kurara amaveye overnight twenyine twihereranye n'Imana turashaka Imana sinzi ikindi mumbaza icyo ngira ngo icyo kirahagije ariko dusubire kwa General Secretary na Connecteur ngira ngo nanone muri iki gikorwa kirasaba ibintu byinshi mu bintu by'ingenzi mushize imbere muri live recording kuko nicyo turi kuganiraho n'ibiki okay murakoze cyane nkuko president abivuze icyo dushize imbere ni amasengesho niyo priority ya mbere kuri twebwe si no kuri twebwe gusa ahubwo n'ubuzima bwa buri mukristo wese wemera Imana ntabwo twibonamo imbaraga zidushoboza ibintu nk'ibi ngibi ariko kubera ko ari Imana yabivuze tuba twumva ko twoyiyambaza n'ubundi ikaba ariyo dushira imbere ikadushoboza hanyuma natwe icyo dushoboye cyose tukagikora haba ari mu buryo bw'imyiteguro wenda tukagira icyo dukora hanyuma ni uko nguko yes muvuze ku kintu kiri imbere mushira imbere hanyuma umuryango misiyo yawo na vision yawo ni iyihe okay urakoze cyane vision ni nyinshi ariko ndavugamo nk'imwe gusa harimo iyo twasigiwe twese duhuriraho abizeye Imana yo kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose birimo n'ubu buryo turi kugerageza wenda kuzapurika wenda mu buryo bwo gusohora indirimbo
hanyuma ni nyinshi, indi iri main cyane niyo kuzamurana cyangwa se kuzamura impano ziturimo twese aba true worshipers, nanone niyo ikora kuri iki gikorwa dufite cya live recording. Yego, murakoze. Mu giterane abatumirwa ni bande? abatumirwa hariho Gisubizo Ministries ku rwego rwa Nairobi, hakabaho Voice of Praise, hakabaho True Promises Ministry, hanyuma dufite umushitsi ukomeye cyane cyane MC Pastor Willy. Yego, hanyuma n'umuvugabutumwa ni Evangelist Paul Bizimana. Ni abagabo kabisa bo mu gitaramo, bahagaze mu gitaramo ibintu biba bimeze neza cyane. Hanyuma Pastor Willy ntazaririmba? Azaririmba of course. Azaza anyuzamo. Yego, aduhanganure kabisa. Yego. Kubera ko turabimwubahira kandi turabimukundira cyane. Ko numva abayumbe mwaradusize. Abayumbe Ntagakunga karimo ko kuzafunga igitaramo cyangwa kuzagifungura. Abayumbe natwe turibo. Natwe turibo kandi baratumiwe. By the way, naho mbibukije kuba tumira. Ntabwo twibukije. Mbibukije kudutumira. Ntabwo twibukije. Ahubwo nuko abayumbe turabafite kandi dukeneye n'abandi. So ntukumve ko rero uhejwe, uriyegerejwe cyane kabisa. Niba nta minota 5 y'igisirimba kumpaye numva bizotugora bamwe. Igisirimba se zozo ni keyboard ku ruhande kuko ndabona keyboard zaba ziri hariya. Dufite umucuranzi kabisa, harimo PSR umupanga. Ngo umucuranzi yatangiye kurepeta kuva dutangiye. Umwambi wakubikiye kabisa umukungu. Umukungu ati wowe. Abayumbe nabo turabatumiye. Yes, kugira ngo twese tuzisangiye mu gitaramo. Yego, aho ikijanye na imbogamizi zikunze kugaragara mu bitaramo biremereye nka biriya, harimo imbogamizi ya sound, harimo imbogamizi y'amasaha, kubahiriza amasaha yo gutangira no gusoza. Ico kintu mwaragiteguye kuko amakuru mfite nuko mumaze iminsi mutegura kiriya gitaramo kidasanzwe cya live recording, mwebwe mwabiteguye gute? Ndavuga kimwe, hanyuma mpereze MD nawe agire icyo avuga ku bijanye na sound. Ndavuga ku kijanye n'amasaha y'uwo munsi. Mu by'ukuri dufite amasaha ahagije yo kuramya Imana. Umva guhera saa 6 kugeza saa 2 z'ijoro tuzaba twumvishije Imana cyane. Hanyuma twabishize no kuwa gatanu kubera impamvu y'amasaha n'ubundi. Urumva twe tuzahagera kare, dukore check up ya sound, hanyuma ayo masaha yose guhera mu gitondo kugera saa 6 sound izaba imeze neza cyane. Hanyuma ikindi kandi ariko wenda ndaza kugishimangira nyuma tugana ku musozo, ni kijanye na hari ahantu tuzokorera. Ni ukuvuga ngo live recording twari twateguye ntabwo yari kubera hano Nairobi, yari kubera Laikipia ahantu bita Nanyuki. Mu by'ukuri ni ahantu twari dufite amahirwe 100% yo kuba twakora live recording kandi mu buryo bwiza ndetse burenze. Ariko nanone tureba kuri side y'abantu abifuza kuba wenda baza kudushigikira, bari kuza hari abari batwandikiye batubwira ko bazaza, bari kubyitegura, ariko still tureba kujiriya tutajanye abantu bacu tubona n'imbogamizi. That's why twabikuye na Nyuki Laikipia tubizana hano Nairobi kugira ngo buri muntu wese agire gute azahaboneke. So muzaze, hanyuma dufite amasaha menshi cyane. Ukuvuga ngo nundi wese utazoririmba, utazobwiriza, utazobyina umukunga, ufite irindi hishuriwe hejuru y'igitaramo, tuzoguha iminota kingahe ugira icyo tubwira. Niye mpamvu umutekereza na imwe bantu ba mbere mutekereje Laikipia na Nyuki, imwe bantu ba mbere ino hose bate iniki kiriyo na Nyuki hari ibintu byose.
hari ibintu byose umuntu yokenera. wokenera icya mbere ni heza yego kabisa, abantu batarahagera ni ahantu heza cyane. Nyuma dufiteyo inshuti, hariho bagenzi bacu b'abenegihugu twigeze gukorana umurimo w'Imana muri Trushpazi, babayo kandi nibo bari guperforminga big role muri live recording. waravuze ngo bakora nk'abanyamuryango. Abanyamuryango ubu ni ukuvuga ngo ntabwo ari akazi gashobora kubahemba, ibo barakora nk'abikorera volunteer work. Kubera ko iki gikorwa dukora ntawuhembwa, ahubwo ni ugukora just kubera ko ari umurimo w'Imana. Hanyuma ku bijanye n'ibyo warumbaje by'ibikoresho, ibikoresho birasa nkaho ari twe tuzabyikorera. Oya, biri ku mutwe wacu n'ubundi byose. Hanyuma bo just bazaza nk'ibisanzwe, baze babe muri team nk'ibisanzwe. Bazoza just nk'abatrushpazi, baze baperforminge kimwe n'abandi baje mu bandi bisanzwe tu. Okay, hari ikintu nimwe tukunda kugira imbogamizi. Hari umuhungu wigeze kutubwira ahantu ati ikibazo cy'abamambure n'ibyo barimo nubwo baba bavanze. Hashize nk'igihe bati hari igihe usanga bateguye igikorwa, icyo gihe twari Kigali, ati ugasanga bafashe amareturu monitors zivuye Nyamirambo, mikrofone zivuye Kabuga zibiri, kuvuga ngo indi migozi ikaziva Kacyiru. Donc ibintu yani niba byumva ni ibintu byo guhuza no gupfundikanya, kandi usanga mikrofone 30 zidahuje sound, marike ntizihuye, egeza soke si kimwe, ngo turi mu buryo bwa tekinike. Donc icyo kintu quality simwe. Rero mwebwe mufite company izana ibintu bimwe bisa, cyangwa hari company ishobora kuba ngo hari abazaba bari gutaka nani background nani ya stage, hari n'urugero ufite sound system, ufite babyita gute ibikoresho instruments, niba uko babyita ariko birancika. Yes, backline nuba ngo ni company imwe izazana ibyo bintu byose cyangwa ni company zitandukanye. Kuri ibyo ngibyo twe twafashe kanisa rifite equipment zose. Kubya equipment bisorted, ariko keyboard kuko ndibaza ko muri Nairobi no kwisi yose na kanisa usanga rifite keyboard 8. Yego. Wenda keyboard nizo tuzakura handi, na some lights cyangwa se stage no kongeramo kura hose, nukongeramo bikebeke wenda byinshi ni nk'abiri iri sawa kabisa, iri sorted. Uvuze ku keyboard mwakoresha keyboard 8? Okay, izo tuzokoresha ni na 6 7, ariko nani kanisa ryo zigira of course. Yego. Uzakoresha izihe marike? Izakoresha hari Montage 8, hari Kog, hari Roland, hari DGX, hari PSR y'umukunga na ntigomba iyo niyo ari nazo. Arayizi nuko twakubone ariko arazizi, asengera mu makanisa yindi. Dukunda kugira imbogamizi ku ngoma. Ingoma muzakoresha iyo ngoma nibagiwe izina, ariko ingoma ihari iri quality nziza kuko najyanye na drama arayibona arayishimira. Ariko mu buryo bwo kugira ngo wenda twongezemo ibintu biri sawa, kuko ikanisa ingoma ubundi wiguze hari ibintu byinshi udahabwa, ariko iyo ufite nk'igikorwa ugenda ubizana. Ariko twese turabacuranzi, nkanjye mfite ibikoresho byanjye ndashobora kubyongezamo muri ingoma, ndetse no umucuranzi nawe ni umucuranzi n'ubundi yo bizana kuko ni umucuranzi by profession. Ukenera kuyubaka wenda kuko ushaka kuyihabwa ntize yuzuye, nkatwe tubone tuzuye, abandi babona yuzuye, kabarine na president babona yuzuye kuko ari ingoma birayiraho. Tuje rero ku bijanye
n'amatike uko abantu bagomba kugura amatike ndetse tukiri aho ngaho nk'abaririmbyi kandi ko ndabareba mfite amavuta muraduha kapera dusoza muhite mutanga porogaramu y'amatike n'abantu bazayasanga nuko atandukanye nimve icyiciro ndimo niba ganje bazoza kuri invitation niba bizagenda gute twiyumve icyiciro twisangamo wowe stage nuba stage zabira aha ugatera intambwe muri aho yeah mwoduha kapera hanyuma tuje kuza amatike wenda tuza no kugana ku musozo kubera impamvu z'umwanya ntabwo twagenda twajanye n'abayobozi abaririmbyi ni nk'abo basigaye ariko turafatika barayoboye hanyuma abandi bakaririmba reka turirimbe nimwumva wenda bikrashinze ukuntu kubera ko ari abayobozi arashaka kuririmba wenyine iyo bigeze mu kuririmba hari yahita akuraho microphone gutyo kabisa hari ukuntu umuntu bazayizimya agakomeza wamumenye kabisa reka turirimbe Haleluya Mungu wangu, oh haleluya, usifiwe. Haleluya, haleluya Mungu wangu, oh haleluya, usifiwe. Haleluya, haleluya Mungu wangu, oh haleluya, usifiwe. Haleluya, haleluya Mungu wangu, oh haleluya, usifiwe. Wow, abayobozi baje gushoboka baje kubasha. Hanyuma merci rero kumuririmbyi usanzwe uzwi ahatandukanye no mu bitaramo bitandukanye uzayobora indirimbo nka zingahe cyangwa se tukiraho uzayobora indirimbo zingahe muri album mufite? Okay, indirimbo se muri abakunzi bawe by'umwihariko bamenye ko hari icyo uzakora uriya munsi. Okay, abakunzi banje muzoze mfitemo gukora indirimbo imwe ariko mu buryo bwiza budasanzwe, uri perfect. Rero ngo ibindi byose bishe n'ubuhanga n'umwuka wera byose uriya munsi byose yego biraho muzasohora. Mufite indirimbo zingahe ushaka gushira ku mugaragaro gusohora? Dufite indirimbo 5. Ni album indirimbo 5? Ni album indirimbo 5. Yego. Muzakorerwa n'abandi recording, audio, video? Okay, uyu mugabo reka mfashe. Okay, audio twavuganye na Nicolas ndabizi abantu benshi baramuzi, umuntu usanzwe umenyerewe muri iyi industry. Then video dufite umusore bita Manu usanzwe nawe mumuzi, akorana na Baganza, ni nawe ukoresha n'iriya drone mwita Betisi. So uriya niwe tuzakorana nawe nuwatana. Asante. Rero mushobora kubwira abantu aho bazasanga amatike nuko ibiciro bimeze? Ndumva twahera kuri presidente ko ndabona munayafite muto nimwereka abantu nuko yagendana twose nubango yabaye ko nabanje ubira ni $2 twasoze tundi type nabonye turunze ku meza ni sensa kabisa VIP mwamwe aho na VIP ya sensa muzotubura n'ibindi ngaho ngira ngo abadukurikiye rero mushobora kubabwira amakuru ajanye n'amatike uko bayagura ibiciro bitandukanye hanyuma naho bayasanga muri Kenya Nairobi ndetse no ku mutandao niba bishoboka n'uburyo bashobora kuyagura abadashobora kugera mu karere mu turere arimo. Yes, twahera. Okay, ibyerekeye amatike araja kumfasha ariko nyine cambere coco tubahaye kazi hama ikirenze byose twabanje guha kazi mu kawera azoba hari
nawe azoza n'imana n'umwana n'umwuka nibo batumirwa ba mbere abandi tubahaye ikaze kubabona n'umugisha kubagira n'umugisha reka adufashe by'amatike ku bijyanye n'amatike dufite I think ni kategori zitanu hari kategori ya regira turuwasi duhere kubo hasi kabisa wowe uzitwaza ngo yabuze wowe n'inabi yo kutaza kabisa kandi n'abanyeshuri boyabona kabisa twanabahaye igihe wenda niyo twovuga ngo abimenye guhera ubu kugeza mu kwa 11 franga 300 ni makeya cyane hakaba amafaranga 500 ariyo VIP pia ni ukuvuga VIP ya 500 n'anandi uyibona nayo nandi mafaranga makeya hakaba VVIP y'amafaranga 1000 urumva ko ibiciro kabisa twarabihananuye ni bei ya Gioni hakaba couple cyangwa se wenda bakundana cyangwa abubatse hari nk'ubu ushaka wenda ngaze mu gikorwa ari kumwe n'umufasha wiwe cyangwa umutware cyangwa fiance uriya munsi muzohabonera ibintu kabisa umunsi nibwo muzomenya abafite abaho n'abatabafite takuzana kiyateka mugani bakabisha nizo nje nyine muvuga ngo abantu barabesha ngo barabakunda uzobabona umunsi ya uzombwe ngo ni murabashiramo akantu ikibazo mukera mubashizamo akantu hagati ya kandi hariya niho hantu heza kuri uriya munsi ho gusohokana umuntu wawe apana Naivas timuzoje Naivas muzoze buruburu nta handi mufite amajambo hakora yes rero turabatumiye mu byukuri iri tsinda sponsor nkuko nabivuze couple ni 1500 ubwo ni 15 then hakaba sponsor ni 2000 kuzamura kubifuza kudusponsoringa ndetse hari n'abayatanze hari n'abari kuyatanga cyane kabisa ngira ngo tugana ku musozo ijambo rimwe mwabwira abantu hanyuma tugasoza bizaba bijanye n'umurimo muri rusange ndetse n'ibijanye na True Worshipers mushobora kubwira abadukurikiye n'abakunzi banyu ijambo rimwe dusoza kubera duhera hatuzana duhera tugenda ushobora gusenga cyangwa nta kindi gusa no kubatera amatsiko kugira ngo muzaze mwirebere ihere ijisho kuri uwo munsi byinshi muhishiwe muzabibona kuri uriya munsi mark your calendar hanyuma support yanyu irakenewe cyane tariki 8 z'ukwezi kwa 11 2024 apana na 5 na 4 bagundi mwaka n'uyu mwaka turimo ya kandi tutibage gushimira nyine abadusapotinze kera Imana ikomeze bayimigisha guys don't miss okay yes nanjye cyo no bivugaho buriya nta muntu wigira umuntu n'abantu iki gikorwa twaragipanze ariko dukeneye ko mukomeza mukadushigikira dukora uyu murimo w'Imana turi hamwe kandi iyo tubona abantu baguma batwandikira kuko hari abantu bagumye kutubwira amagambo meza ni byiza cyane turanabishimiye ni karibu kabisa turabiteguye kuri uriya munsi ikindi nanibagiwe amatike azaba ari mu turere twose already yarahageze mu turere twose kabisa guhera hano Kitengera Kayore na Umoja na Kasarani irongaye niba ataragera wenda urava hano yatwaye nta kibazo hanyuma uraza ngira ngo kudushiriraho kano ga post kugira ngo wenda ibijanye na namba zushobora kuba yakenera tike aze kugira aho wenda ya ndiya zari bugashireho uzanga bikubuze namba za branches yes nacho navuga nuko ngo dushigikira
abana b'Imana ikibaranga n'urukundo turi umubiri umwe wa Kristo ntabwo ndabona ukuboko kubwira ukuguru ndakwanse canke umutwe ngubwire izindi parti ngo ndakwanse kuko turi umubiri umwe wa Kristo tukwiye gufashanya ukuboko kw'iburyo ntikoterura ikintu kiremereye ukutafashije rero ntitwo kwishoboza namwe mu mubiri wa Kristo muze mudufashe natwe tuzobafasha kuko turi bamwe tugira urukundo Imana ibaha umugisha naribagirwa dushimiye na media kabisa media bari kudufasha muri ibintu barakora akazi keza cyane media turabashimiye cyane kabisa murakoze cyane murakoze gushima ndetse no kugira icyo mubwira abakunzi bacu n'abadukurikiye rero nanje by'umwihariko twongeye kubatumira bose abantu bose n'abari mu byaro mutuzi bazoza uriya munsi turamwimana twishimane tunezerwe rero ngira ngo mbashimire ku bwitabire bwanyu mwakoze kugira ngo mubonere umwanya icyarimwe nk'abayobozi n'abandi bafite inshingano zitandukanye ni ikintu gikomeye cyane mwakoze kutwitaba mwagize neza Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha muzitaba muzaze tunezererwe twese tubane uriya munsi